Kedam tang ke so he janang bong mate kuki karbi aron hun apran kedam nang bangkre serkep atumapan kachikimo. Hamran pen upilang so kacheleng tovar ke kithia phansi ke totloma. Karitang Robelson rong hangapan kachikimo pon. Karbi Anglong live prime time berta rong peneli sami beauty bepi pini bertang ton pen arjuponik thang. Kidam tang surihini ra pli aning kana hut ke so he janang bong mate Karbi pen kukiang bong ke char fojo borjan hawaralo langvuku sarpo terona rong along bangkre sirke patum pran damnang koklo. La soputhak thereponi phai inkora pliani apran ke damtang bangkre pliatum phan ingdeng inkoi kachiki mosai dengpon. Langvuku Sarpoteron Village Development Committee pen kachipatir pipon bangso kachiki mosai ke dengalong hawar kang thur aterang pen cherap chitu dunsi bangso kachiki mosai dengpondo. Kachiki mosai ke deng hut Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Tuliram Ronghang Aluhi Sarpoman pen chitong dunalong Karbi Anglong Thomas Council Deputy Speaker Avijit Crow EM Surjo Ronghar pendanglo Karbi Anglong Thomas Council EM MAC Rongasar pen KSE tum chitong dununti. Kuki oktum pran atum adai ka vipin pen bang kresir kep sarpoterona rongarat kithi dunang atumaphan kachikimu ponsi sining hemrang mi mate chomreng mele padunun pamilunan pupen EM Surjorong phar lamthi chipaklang pong Manipur pen Myanmar pen kiwang kuki okchum pranatum surhini ra plianing kan napuson adai ka ve bang kresir kep akarbia phan apran karm pon apot bang so kiklem ve atumaphan pinrem pon na pen kiwang jiarni Karbi phurkimolong napuson ke klem thunang nilo Sarpoterona rong along bangkre serkep apran kidam nang kachikimo verjadim along e lapen Children Park Kasilam pon phitji phan Dr. Liram rong hang ari deng pen long e somponlo Ukiarona hutki sungdun bangkre serkep ahemtun aphan lakke thomke pajer rong lo lapen non lakni pithupo lapen bang trok kilong dundit pinatuma phanta lakpho pajer ponpo Sarpoterona rong alar phan akijoy pen pata piponpo Sainik School pen Sarpoterona rong an kacheleng atowar National Standard atowar Silam ponpo Prabjin pen Sainik School kikim rangpon polapen kuki aron ahut kisung kipho ahim to naphan Sainik School along vorenga varsaita pipon puputa CM Dr. Liram rong hang pen ninji ponthu malabang krisir ke patum adai ka bipin pen laso pirot he pen ke dam nang abang tubang to phan Karbi Anglong Autonomous Council pen apran pilo bangkret chok tum phan lak thom thom pu lasir ko negative pj lak ko asula lak ni ja ko pitu ko la pen pada bang chok tum mage long le pin nang pu asula bang chok tum phanta Karbi Anglong Autonomous Council pen akonili non chikroi jonang bong kan la tum ki pika paji si pan se bori pon ko la pen nang pada me da Sarpoterona rong penan long le ke long le tum du kolan ko thimia ki mangalong ta lang tum da bifam bidunde asalang tum phanta ke don nada kame thalong le ana bangke ake joy kan le kota ki pipon je phan chikloi jonang bong ni da pang da kongolang bula pipon po ke thoma bangke da pala da soini school kan la Sarpoterona rong an bangke mesena toa jata national standard atwar laso katia ji phanta ni chief minister pen chingwai ching sai pen se ada special package pen sita bonai ji pan ni bori pon po la pen ang part me la bang krisel ke la so pil thiben ke dam na tum phan chiki mo adim akun din na photo do te la ke photo si biat po chita photo long le pulong te ka chiki mo adim ala to akun din da bang krisel ke tum phan anong e dak som kon po Karbi Anglong Autonomous Council la pen ang part me dak prabjin pen langbu pualong dak Sarpoterona rong dak TV pharok le pido pacharo pharok 400 years la solong le along bangke soini school sanction ala defense ministry pen
lasi ada club jin pen da kam ke cek ke pan itulah cek rombong nong ni sompo la pen kam da parcang po la pen ke ningkan hiniang bong la soy school soy ni school ka petang ye pan Karbi Anglong termas konsul pen ordin po la pen ka petang ye pan mori pon pupusi ili darang no dicai pan Dizai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live. Rong rubaro kaching thur koman tu si theklongji. Rong aro jong hele ki plang ki phi ke thek ki ria phai nang dustami jong si ka cheleng towar mesena ve pulote rong kaching thurang thek ponong le lapen rong rup RJ ki klarang thek ponong le. Lason si Hamren constituency ke parlo Hamren pen upilang su kacheleng towar bangke non pu anta ki mesenang thek ponong nilang. Athe bang suara farman mesen towar ki pijia phanpura kedam tanga porhut inglong arlok pasur ponsi towar jam ki thipi selam pono bonta atowar ka selam ki patang pon pedara jok non bangke towar pen ki thiap phama bangke ki tot pon rong bangso towar phan ki thiap pham pu ki puala ma bangke towar ki patang te det pena jok aning kanwang arwe ki jang hut inglong kang rai pen longlor ki pon ahir kang tang pi ka jok non bangke RJEC hini sose karnu abangsi nang mandet lo laso jok upilang supen hamrena dak arni wang ajo philo ka chileng nang arare tuwa bangke bangso towar ka chileng kaiketa a ok chikom rom pensi dam nang kok athe bangso towar ka selam pi ke patang pi pedare jok ningkhreng apor stame dong kayamat janglut nap lapen barla por husitame kangli pen jok dong puira chewardam chokna pu ke matha bangke aning dip pensi bangso towar chileng nang kok lo Biota kelong pon atengke upilang sora atuma bangke towar ka viajok kiso husitami piaja e pensi chiponang bomno lapen hithi kulat ki dun sitami ka siksak thektik ansi dolo lapen kisungang bong pensitami em mongal sing timung abangke raraphan matha damde mongal sing timung Karbi Anglong Thomas Council along em anghoi lok kangni dunsi ningkan kre phoso selo bonta raraphan matha thesi ami thangale phanchot kachima tha lok pen ajok Raratuma bangke ki sungpen loksi chichak nang bomno lasojok em timunga phana bangke aning ka chithia masi avelo lasi Karbi Anglong Thomas Council CM Dr. Clear Mong hang ahin pen rara phan ma thapon rat towar misen nang selam pipon vek thapusi rat ka chuningri padopo News report Karbi Anglong live. Kidam tang surhira inkorapli there chikloni phain korapli arni odlang no tum kalitang rowel son rong hang phan apran armut tet pen pini ami thang hemalong kachikmo jaime padopo arnam ki bathik tangron muniram hang theklute e phongke thivek nangji lopen ki thi pen ke badu munita chipa jogun e bonta ki thivek nangja por kalipin pen ki sum ki pho pen aki thi nangke ningduk pik Surihini rain ko rapli aning kam theria chikloni phaing ko rapli Bukaghat police station pen kilometer pho an ake helo Karbi Anglong hoelong odlang no tum kalitang rural son rong ha phan apran karmut det pen Karbia khela pen jasemet sonaram terang arar phan arni ki ikla pen katingni un epina lamason mandarlo bangso puthak pinang an hamphang song tumpen ahok akang sai long nang ji pusi kachisong ahir chi pino bonta Karbi Anglong arleng ki thia tumpen bangso puthak archak ki pidun kavidera jok piniarni anta ahema sor tum ahok akang sai long ni detlo
Laso puthak ALA Deputy Speaker Dr. Numal Momin Phan kang sai kilong je phan akirap chu hanglong lapen Dr. Momin pen Bokaghat Police Station along bangso puthak kipatar lip je phan lamtoi pilo pulote karitang Robertson rong hang pen claim raperatum dolamara araratum si adu chechak nangaret mate areng hukiso pen apar thangnat akang saita longli Lahaya kisung anta charchak thip sing karitang Robertson rong hanga chor sangpi Dorothy bepi pini kachikimo jamek anta mission pen pachun ponnong no Arna malam pen aning kachipat thir je phan na pen karjap thip thik je phan mondoli ke jatum kardoma jamek long chitong dun khorsing tiso evangelist NKBA evangelist Matthew rongpi lunsepo la pen kapre amondoli pen chitong dun si arna malam pen ning chepathi ponno Bangso jamek hut karitang Robertson rong hang reng tika hut mondolia sai lapen theology ke charli dun amparta raraphan kirap ki pajirpon aphur kimu parjuponno Kedamtang 2024 anengkan March 24 anengkan se alangli kupen masa alangli mane cibojo lo pang thek atum angbo pensi cibojo lo la senelitum nengkan si kicok se pini an nelitum lada Robertson karitang Robertson romhang ahem arpiar ko romalong si nelitum doan ason kame nelitum mane alang setame nelitum kacipi je phan la sunenga rong pen nelitum alangli memorial nelitum pini opening kangpulo la se nengkani si chok se nelitum impu pen non rong si la pen je pier ko anta nelitum ci phapen nelitum phan Karbi Anglong kethe geding tun panang kechara ma kechitu dun posong ke thalong dong la banki abi so la gitu la so ya kutuna hut arni banki sar kamang lo he education em richard to bia lang list amin charap tu lo sabtu samay lang inang rap tu lo la pen abin tu sar ko la no par lang ni kami ni pan charap tu lo kana sin no na pi an banki ama secretary ni bang ni kana charap inang atun nang charap tu bang se kami non an banki hang tawi nang tum future mane kireng je phan na sonang ni geding phan abelang ding education ni em sar ni phanang chak tikang lo la da khem long he mani nang su phan ge ni nang lang pu Pacari an stamin rapin busina tulo stami pinyar ni an stami abi abelang nanti nali hinten ko pilo ako message ke pikan tun reply ako revenue ko thui pangke nili bangke mani message pikan tun ngala lo mani nili suta biheglang lapen ni alang teacher pani pacari ju pan ki tang ka thik mani tha our saita abi mati lasi nili stami ko sar tulirang sa pan tami chone ru lo lapen ni education ni em teacher to bikas mi alang ni ngi chak nanga chi chak pikan atin pen ni pana ka pleng pikha nili education ni em sar teacher to bikhani puthot alang ni phani ni ningap no mani chuming ri la mani nili suta biheglang lapen hem stami macok kami yang lang bang abi lokai dos kami lang di kami paralyzed long long si pinengan ki 6 years lang kan kami la pinensi long labom la puchulang pun Dolamara pen Arjison rongpar Karbi Anglong life Rong rup kachokim chorang pulote rong asar ke duvek nangji sonsi there basa rong ningkan thoke ba prang hut kiseng tekang moniram rong phar arong along puthot ovi ke thom nang pleng dera phi alang litum ovi ke thom avodon karlitang suren rong phar asupo Robertson rong phar phan karbiaron tengpen rong asar arpu ke pekpon Thereponi phai inkora phorni socheng thenta constituency parlo there basa Robertson rong phara hemalong rong asar ke baramai padupon Robertson rong pharaphan alang litum asar barim donghap kamjoy to bia rong asar SGB babu tok bi alang li hin pensi sarbat ponno rong rupalong rong araphan ki pangri pangdon ponang je puthak lapen ki claim ke dam nang je puthak sitami bidisori than tekang no bangso rong asar ke baramai long rong be rong thak arong asar sunsi thedong rong asar sar thilek thi diwa rong asar nogen modar sambhiti terang arong asar waisong terang pendanglok tibok terai rong ara tapen rong asar
Rowel Sonrong Par Adonarap Amialin Aongani Adonarap Lapen Pinangan Manpeng Kedu Abang Pung Bang Piatum Chitong Dununti Labangsu rongasar ki bat ponamai ki deng ponang ko kaputhak alang nitum ki than ponake ki damtang porhut bang suarong ki pachari japan rongasar chibatlo puwai phit sitami karbia rona jutang tengpen puhu kachi phung pen rongasar kachi bat avela lasi ki thir thi pen aron jutang ki pachok limpen rongasar arpu ki deng ponje phan don mi karatum an chingki chingwai chidon sarpensi robelson rong pharaphan kangwai ponateng rongasar aman chipek ponlu pusi than ponlo Kidamtang hudabang ki sorkar tum alongta ki thir thip arong amen ka videt ajo lukachar le tum punon rongasar tum pustami document salong ki thir thip arong amen chitok long le detlu mate chitok thek the detlu lasi pini penabang ke ki thir thip rong amen ka chitok long je phan sitami claim dam nangji ason an sitami claim pon puputa than ponlu son si rongasar robelson rong phar along kachirab dun je phan mate rong rup ki pangri je long kachirab dun thek je phan pura Ronghangasar Arpu Mongal Singh Teron Mekarsar Joel Rongphar Chinthongasar Resiwel Hansi Amriasar Robel Terang Hemasar Franklin Crow Diori Bilison Hansi Klengsarpu Harmon Crow Klengdun Philimon Teron Phumen Phulok Mohiram Teron Wasapi Kale Inhipi Lunsepi Hontara Bipiatumaphan Arpu Pepono Dongmukak Pen Samsing Ti Karbi Anglong Life Pini prime time birta kala ponsi kang ton pon kilo kartong